Kada sam dostigao za školu, svi su u kući danuli dušu. Uvereni da je škola kalup u koji se dete kao prokislo testo metne, pa mu škola da formu i vrati ga roditeljima pečeno. Od sredine 19. veka škole u Srbiji osnivaju se u sve većem broju. Veliku novinu predstavljalo je osnivanje osnovnih škola za žensku decu. Istovremeno, u osnovnim školama koje su tada imale 4 razreda pojavljuju se novi predmeti. Istorija, zemljopis, prirodne nauke, a potom se uvodi i telesno vežbanje i pouke o zdravlju. U srednjim školama predavala se jestastvenica, a kasnije i fizika i hemija. Uvođenje novih nastavnih predmeta podrazumevalo je intenzivniju upotrebu nastavnih učila, što je nastavu učinilo interesantnijom, a sadržaje razumljivijim za đake. Nastava se odvijala tokom celog dana sa pauzom za ručak. Pre podne su se predavali teži predmeti, a popodne krasnopis, veronauka, crtanje i ženski ručni rad. Krajem 19. veka propisana su pravila o građenju škola i nameštaju školskom, koja su određivala da školske zgrade budu prostrane, da imaju prostorije za zbornicu, biblioteku, kabinete, salu za gimnastiku i svetle učionice. Osnovni školski nameštaj činili su tabla, sto i stolica za učitelja koji su se nalazili na postamentu i đačke klupe skamije. Na zidu je bila okačena slika Svetog Save i vladara. Jednom prilikom kada nam je objašnjavao planetarni sistem, nastavnik reče: Ti, Živko, kao što se zna, ti si sunce. Stani ovde i tiho i mirno okreći se oko sebe. Ti ćeš se, Sretene, okretati takođe oko sebe, a okrećući se oko sebe da trčiš i oko ovog Živka. Zatim stavi i mene u red. Ti si Mesec. Ti ćeš se okretati najpre oko sebe, okretaćeš se oko ovog ovde Sretena i sa njim zajedno okretaćete se oko sunca, odnosno oko Živka. On to nama objasni, pa uzme štap i stane sa strane kao ukrotitelj zverova kako bi nas kvrcnuo po glavi ako ko negde pogreši. I onda, na njegovu komandu, stane jedno okretanje i trčanje da te Bog sačuva. Ne napravi smo mi ni prvi krug čestito, a mi se sva trojica srušismo onesvešćeni kao od vrtoglavice. Najpre padnem ja kao Mesec, na mene se sruši zemlja, a na nju sunce. Vidiš samo viri jedna noga sunčeva, nos zemljin ili tur mesečev. Zemljopis, odnosno geografija, je nastavni predmet koji se u osnovnim školama izučava od sredine 19. veka. U srednjim školama zastupljen je još od njihovog osnivanja. Osnovna nastavna učila bili su globusi, karte i atlasi. Bolje opremljene škole imale su telurijume, učila koja su se koristila za demonstraciju kretanja zemlje oko sunca i kretanja meseca oko zemlje i planetarijume kojima se pokazivalo kretanje planeta u sunčevom sistemu. Što se tiče azbuke, tu se desila izvesna pometnja. Kada sam ja počeo učiti osnovnu školu, zatekao sam 32 slova u azbuci. Nekako ubrzo zatim nestalo je 2 slova i sećam se da se učitelj grdno ljutio što su mu ta 2 slova nestala. Mi nismo bili načisto da nije ko od nas ukrao i recimo progutao ta 2 slova. Da li nisu možda pala sa učiteljevog stola pa ih domar počistio i bacio u đubre? Ili ih možda učitelj drži zaključane u fioci i neće da nam ih pokaže. Do uvođenja Vukove azbuke, naučiti čitanje i pisanje predstavljao je pravi podvig za đaka, jer se jezik kojim se govorilo razlikovao od onoga u knjigama, a i postupak učenja bio je veoma težak. Često se dešavalo da ni za godinu dana đaci ne nauče da čitaju.
Konačno oblikovanje azbuke izvršio je Vuk Stefanović Karadžić tako što je iz staroslovenske azbuke uzeo 24 slova i njima dodao još 6: J, Lj, Nj, Ć, Đ i Đ. Na taj način stvorio je pismo od 30 slova koje je odgovaralo narodnom govoru i koje je omogućilo upotrebu jedinstvenog načela piši kao što govoriš, čitaj kao što je napisano. Vukova azbuka zvanično je prihvaćena 1868. godine. Potom je usledilo štampanje novih bukvara, a pojavile su se i slovarice koje su olakšale učenje čitanja i pisanja u prvom razredu osnovne škole. Ako se zna da su u 19. veku svi dokumenti pisani rukom, od zvaničnih državnih do pisama koje su ljudi u to doba veoma često razmenjivali, nije teško uvideti značaj čitkog i jasno razumljivog rukopisa. Krasnopis ili lepo pisanje je nastavni predmet u okviru koga su đaci učili veštinu tačnog i lepog pisanja. U tome su im pomagali propisi i pregledalice, naročite sveske u kojima su bili ispisani ugledni redovi slova koji su đacima služili kao model za vežbanje. Časovi krasnopisa kod učenika su razvijali osjećaj za urednost i lepotu oblika, a veliku ulogu imali su predavači čija je veština bila uzor učenicima. U jestastvenicu ili kako se drugačije zovu prirodne nauke spadaju mineralogija, botanika i zoologija. Sve ostale nauke kao matematika, istorija, zemljopis, hrišćanska nauka spadaju verovatno u neprirodne nauke. Tako, na primjer, iz zoologije sam izneo kao pouzdano znanje da čovek ima 2 noge, a životinja 4. Što ipak ne znači da je ćuran čovek. Zatim sam naučio šta su to debelokožari, koje sam saznanje tek docnije u životu razumeo. Saznao sam još da je magarac strpljiv, jagnje pitomo, konj plemenit, tigar krvožedan, lisica lukava, pas veran, zec plašljiv, tvor podao, majmun smešan. I da čovek ima sve te osobine sabrane u sebi, da se stoga smatra višim bićem. Jestastvenica je naziv za nastavni predmet prirodna istorija, prirodopis ili poznavanje prirode. Objedinjavala je 3 velika carstva: zoologiju, nauku o životinjama, botaniku, nauku o biljkama i mineralogiju, nauku o mineralima. Antropologija je deo zoologije u kome se učilo o čoveku i čuvanju i negovanju zdravlja. U nastavi jestastvenice koristili su se slike za očiglednu nastavu Jakova Ferdinanda Šrajbera, poznatije kao Šrajberove slike. Bile su velikog formata, živih boja, bogate detaljima i veoma su privlačile pažnju đaka. Pored ovih slika, u upotrebi su bili i anatomski modeli od krute hartije ili gipsa. Škole su nabavljale jestastveničke zbirke koje su nastavu činile interesantnijom. Mineraloške zbirke u kojima su se čuvali različiti minerali i rude, botaničke zbirke koje su činili herbarijumi za koje su đaci često sami prikupljali bilje i zoološke zbirke sa životinjama u špiritusu, bubicama nabodenim na iglu, prepariranim pticama i skeletima. Do sledeće prilike vidimo se u Pedagoškom muzeju.